pijača ti je, znači boca, ne znam, čeka prije 100 eura. A dobro, ali znaš kako podijelite i da svako 20-25 eura. Ovo je čovjek koji uskrsnuo je s nama. Evo ga. Ja sam nekad išao sa... Čisto da se zna, da to ima... I ovaj zavoj je tu, ako se malo dopelaš jeben. I ovaj zavoj kocka je gore, ako se dopelaš jeben. Je. Ako se dopelaš, ne? Da. Daj čekaj da ga malo samo pustimo. Da se malo strnje. Jo, malo. Bude malo pričekao. Jako lepa staza. Jako lepa staza. Ima puno driftarstva. Da. Ne moraju ljudi znati da nisi bil na hudoj s nama, Ali ne ti reći ikom da sam, kaj to snimaš? Da, da.
Makni se! Jebate vrat. Sad je gotovo. I to si mi namjerno napravio, a? Ajde, dođi samo. Sad lijepi skok.